Visit Rwanda ubu yageze muri Espagne. Aha ni amasezerano y'igihe kirekire y'ubufatanye na Atletico de Madrid. Amateka akomeye akomeje kwandikwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho gikomeje kwamamara ku isi hose. Ibi Atletico yashize umukono ku masezerano azageza igihe kirekire tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru. Icyo usabwa nta kindi usibye gukurikira Hot World Entertainment. Atletico de Madrid yasinye amasezerano yo kwamamaza Visit Rwanda. Turi tariki 30 z'ukwezi kwa 4 2025. Atletico yabaye ekipe ya mbere yo muri Espagne yasinye amasezerano yo kugeza muri 2028 yo kwamamaza Visit Rwanda, isanga andi ma ekipe arimo Arsenal yo mu Bwongereza, Bayern Munich yo mu Budage ndetse na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Ibi kandi bibaye ubwa mbere ekipe ya Atletico Madrid isinye kontra n'igihugu cyo muri Afrika mu bijyanye no kwamamaza ndetse bigafata igihe kirekire. Gusa ibi bibaye muri Pays de Mille Collines, u Rwanda. Iyi ekipe imaze kwegukana shampiyona muri Espagne inshuro 11. Yatangaje ubufatanye bwayo n'u Rwanda binyuze muri Visit Rwanda, aho bazatangira gushyirwa mu bikorwa guhera mu mikino isigaye ya shampiyona. Ubu bufatanye bugena ko Visit Rwanda izajya igaragara ku myenda y'imyitozo y'iyi ekipe niyo kwishyushya mbere y'umukino mu mikino 5 isigaye ya shampiyona ya Espagne La Liga paka irangiye. Ibi byose bizakorwa n'ubufatanye na Visit Rwanda. Ni nako kandi bizagenda mu gikombe cy'isi cy'ama ekipe y'amaklebe kizabera muri USA mu mpeshyi y'uyu mwaka. Atletico de Madrid mu kwitabira iri rushanwa izaba yambaye ku myambaro yayo Visit Rwanda. Guhera mu mwaka utaha w'imikino, Visit Rwanda izajya igaragara ku myenda y'ikipe y'abagore no ku myenda y'abakinyi bambara bari kwishyushya. Visit Rwanda izajya igaragara kandi no ku mugongo ku myenda y'abakinyi basohokana binjira mu kibuga ku ma ekipe yombi, abagabo ndetse n'abagore. Ni ukuvuga ko iyi Visit Rwanda yageze i Metropolitano. Aha ni Madrid kuri stade ya Atletico de Madrid. Usibye ibyo, Visit Rwanda izajya yamamazwa kandi no ku kibuga cy'iyi ekipe Riyadh Air Metropolitano Stadium, ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi mu bitangazamakuru byose bya ekipe ya Atletico Madrid. Visit Rwanda izaba iyoboye titre z'imbere kuri iyi ekipe ya Atletico Madrid. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ruvuga ko aya masezerano ari umwanya mwiza wo kugaragaza ibyiza by'u Rwanda rumenyekane nk'ahantu hari ikawa imaze kwamamaza ku isi hose. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa no gushakira inyungu iyi ekipe ya Atletico, Oscar Mayer, yatangaje ko Visit Rwanda ari umufatanyabikorwa mwiza mu kwaguka kw'iyi ekipe ku rwego mpuzamahanga. Yagize ati, duhora dushaka abafatanyabikorwa bafite ubushobozi ku rwego mpuzamahanga, bafite aho bahuriye n'umupira w'amaguru, kandi Visit Rwanda ni urugero rwiza rw'ibyo ngibyo. U Rwanda ni igihugu gihora gitera imbere kandi nizeye ko impande zombi zizabyungukiramo. Aya masezerano azatuma Atletico iha u Rwanda ubujyanama bw'umupira w'amaguru binyuze mu guha imyitozo abakinnyi n'abatoza bo mu Rwanda. Uyu muyobozi mukuru wa RDB, Jean Guy Africa, yatangaje ko Atletico de Madrid ijyanye n'icyerekezo cy'u Rwanda cyo kuba igicumbi cy'ishoramari, ubukerarugendo n'iterambere rya siporo. We yagize ati, binyuze muri iyi mikoranire twiyemeje kugaragaza u Rwanda nk'ahantu habereye ba mukerarugendo, ahantu hihariye ku bantu mpuzamahanga bakora ubukerarugendo, ndetse n'ahantu hatanga urubuga rwo gukuza impamvu hanagura amahirwe ku banyafurika bakiri bato binyuze muri siporo. Atletico Madrid yinjiye mu mikoranire na Visit Rwanda ikurikira andi ma ekipe ayo rwasinyanye nayo nka Arsenal yo mu Bwongereza, Bayern Munich yo mu Budage ndetse na PSG yo mu Bufaransa, ndetse ayayo aherutse kuvugururwa n'amasezerano nayo azamara igihe kirekire. Bayern ibarizwa muri shampiyona Bundesliga,
PSG ibarizwa muri shampiyona ya Ligue 1 mu gihe Arsenal ibarizwa muri shampiyona ya English Premier League. Ubu twinjiye muri shampiyona La Liga, shampiyona Espagne, aho Atletico de Madrid izanye impinduka ndetse n'impinduramatwara muri iki gihe ndetse no mu gihugu cya Espagne. U Rwanda rwogere ku isi hose, niyo mvugo igiye kuvugwa ahantu hose ku isi. Nk'ibisanzwe iyi ni Hot World Entertainment, nge Didempa 250, nta makuru agezweho aka kanya, breaking news cyangwa se uyita hot news. Iyi ni chaîne yacu ikugezaho ibishya utakura handi. Bye bye.